Mi smo izgubili prvu utakmici od jedne ekipe koja, mislim, igra dobar fudbal. Jednom riječju igra fudbal, prema tome svi znamo da će sutra biti jako teško, da ćemo kalkulisati, nećemo, došli smo da igramo, da se nadigramo, da vidimo s ovom ekipom koja će sigurno isto tako igrati, prema tome neće biti nekakvih u startu opcija na bod, jednostavno hoćemo da igramo i da učinimo sve da odemo u baraž. Sigurno da sve interesuje. Rekli smo i ponovit ću samo da čekamo još večerašnji trening, da donesemo definitivnu odluku, šta je jako, jako važno, da on jako dobro trenirao jučer i da postoji i velike šanse da on igra sutra. Sada koliko vremena, da li početi, da li to ćemo još odlučiti sa medicinskim štabom nakon večerašnjeg treninga. Još jedan put mislim da su svi, rekao bi, dobro odradili jučerašnji trening, prema tome još jednom sačekat ćemo večeras da ne bi dao informacije koje će biti netačne, prema tome, ali što je najvažnije, kao što je rekao Asmir, da su igrači spremni za, kažemo, utakmicu koja znamo neće biti lagana, koja će biti teška protiv jednog protivnika koji isto tako traži kvalifikacije u baraž, prema tome svi su spremni i mislim da je to najmanji problem koji će 11 trčati. Sigurno da mi znamo da u ekipi Kipra postoji veliki entuzijazam, međutim i mi smo još jedan put spremni, ne bi ponavljao, znamo da još jedan put ekipa koja će sve učiniti sa puno želje. Mi znamo da oni vole da igraju fudbal, prema tome, a i mi smo jedna ekipa koja isto tako želi da igra fudbal, da se nadigravamo, prema tome ja se nadam jednom dobrom meču. Oni imaju puno entuzijazma, međutim mi imamo isto tako puno entuzijazma i puno argumenata da tražimo naš plasman u kvalifikaciji za baraž. Pa prva stvar je raspoloženje u ekipi je bilo pozitivan. Poslije utakmice u subotu vratila se malo više samopouzdanja, tako da smo mi, što se tiče igrača, spremni za utakmice. Očekivan vrlo teška utakmica, atmosfera će sigurno biti dobra, ali kako sam rekao i prije subote, takve utakmice igrači žele i traže i jedva čekaju. Mislim, valjda je bolje kad je pun stadion i ljepša atmosfera nego da je prazan i da je dosadna igra, tako da sa te strane radujemo se atmosfere, radujemo se sve što nas očekiva sutra i nadam se da ćemo odigrati dobru utakmicu i dobiti taj rezultat koji nam treba da uđemo u baraž. Pa dobro, teško ako nema kvalitetnih igrača. Što se tiče naše ekipe, svi igrači koji igraju odbrane su vrlo kvalitetni, tako sa te strane to puno pomaže, ali bitno je naša komunikacija, bitno da svako odradi svoj posao. Mislim, spremni smo što se tiče taktike, tako da svaki igrač je spreman kad god uđe u utakmicu ili kogod igra od početka. I kako smo rekli prije, jeste to treba komunikacija od mene i od drugih igrača koji su tu iza i ispred, tako da svi zajedno se branimo, da odradimo posao kao treba. Nisam znao da nije u 9 utakmicama bio isti zadnji red, ali uglavnom kogod igra i kogod uđe, vjerujemo u njih i to sa naše strane nije nikakav problem.